A ovo što je hladnije nego šta? Ovo nam je repeter, mislim ono imamo jedan, drugi. Dok ti jednu Mirko Joža pet. Uđe da se sve služeno vlada. To da me ne da radim, ajmo raditi. Čekaj, ovako. Gdje je ovo? Nema ovoga. Remška, pa nema. Kako nema? Vidi, evo, zove ti Remška. Blizu je. Evo ga, našao sam se vidio sam. Evo da. Spokojnje rade, evo tu. S čim je ovo usporedio Mirko ovaj posao? Pa sa tucanjem kamera. Zašto je težak stvarno? Pa šta ti je teško? Teška i torba me zateže i hladno je vani, treba to hodat, već me stopala bole. Šta to? Dobar dan. Dobar dan. Pošta. Kako pošta? Sabel Vera. A gdje je naš pošta? Vaš pošta da otkaz. A šta sad vi snimate? Pa ne znam. Poštar je onda snima? Da. A kako, ja sam kupačem i poštar snima i... Pa šta ste izašli u kupaču? Pa šta vas briga što sam izašla? Pa šta ste špijunku, mene ne briga. Pa biti vi ste meni dali krivu poštu. Kako? Sabel piše na vratima. Šta? Pa šta hodate u kupaču? Pa šta vas briga što ja hodam u kupaču? Pa šta ste van, tako šta ste galamite na mene? Pa kad ste dobili taj posao? Prije 2 dana. Pa ne znate ga raditi. Pa kako ću ga znati da raditi kad ga 2 dana radim samo? Dobro. Šta si sad ljuta na mene? Oprostiš vam moj put, Eto, pa ćemo vidjeti. dobro rođenja. Ha? Šta si vidio ovo? Šta? U Badiću zašla van. Badiću nisam vidio. Nisi vidio? Pa ste vidjeli to da kažem? Zdravo rata. Evo ovako imam za vas poziv za vojnu vježbu Slun 2005. To je združena vježba s Amerikancima, ovo što ste čitali u novinama. Za vojnu vježbu za mene? Da, evo tu je poziv, sve piše. Sad ne razumem, pa ja sam 85 godina. Pa kažu da svi idu, sad ne znam zašto, ali to zbog ovoga NATO standardi i to. Samo da vidim, možda se tu radi. Ne vidim samo. Aha, svijetlo. Nema veze, ja ću to potpisati, samo ću ovaj... Ma nema logike. Zahvaljujem se, Dženja. Hvala lijepo. Hvala i doviđenja.